e ko o woni ɗaɓɓude kon gandal makko ngal manam ko Allah o woni ko o faala ko kanko woni ko o faandi weltinde ɓangilɗen e ɗum ɗon yoga e hande yeeji ɗi o haani fiɓude ka laɓɓingol finde makko nde yan needi araniri ndin koye o laɓɓinan Allah subhanahu wa ta'ala needi ɗimmiri ndi wiɗen koyo o hettano gandal ngal no tawa e ɗum yo o eggu ka o woni ɗon o yaha o ɗaɓɓitoya gandal ngal ka ngal woni toon ko ɗum ɗo woni ko sakkitiɗe yewtude fi muɗum ha ɓanginɗen fi e hadis Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil ko nani Jabir no yewta fi hadis mo nani e juuɗe goɗɗo go'o o soodi ngeloba o yahi ɗaɓɓitugol on hadis ɗo noon so wattani yili haray no woodi jannguɓe kam mum waawi heɓi gandal ngal la yahlu kono ɓurɓe ɗuuɗude ɓe tawata ɓen ɓe wonay tugal ka saakitugol diina kam ka wallitagol fiino gandal ngal ɓantora on taway no tawa ka siira maɓɓe wondema ɓe yaltuno ka leydi ka ɓe jeeya ɗon ɓe yehi ɓe ɗaɓɓoye gandal yo ngeli ɗum ɗon haa ka saaɗiji sakkitori ga mawɓe meɗen ɓen waɗayno ƴettugol geɗal muɗum naɓa mo to karamo kojo ka taalibajo hokka mo o pourko toon o wona toon ha o karamo ko makko inna mo beru ko mari kon o korino woɓɓe no waɗayno duuɓi jeeɗɗi woɓɓe no waɗa ɓuri ɗum woɓɓe ka ɓe janngayno toon ɓe hellinfine toon ɓe resine toon ɓe hoɗine toon woɓɓe ɓen idan mana ɗum ɗo fof ko hollugol ka ñemtingol ko ɓe nani kon e sahaba ɓen e tabiuna e yimɓe moƴƴuɓe adinoɓe ɓe ɓen yangi ko ɓe waɗayno kon ka ɗaɓɓere gandal idan mana no haani ka jiyaɗo on o hettano gandal ngal enen ko ɓuri e hewde kon en jangoray woni mana kala golle nde jogi ɗen beru wo ko ɗen ɗon hejjidi e gandal ngal finoyoɓe si hejjali ko inata a ustad hari mi hettaki hari makiti anno ari hari israɓe anno ari hari meɗen mari haaju meɗen mari tumbodiral musidal ma ko nantata e muɗum mana gandal ngal ko wona ɗum reworanede wona ko immana fi muɗum idan mana needi ɗimmiri ndi wonande ɗaɓɓowo gandal koyo o hettano gandal immano ngal yaha hettoɗa e nder duuɓi hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi arta on tuma noon jokkidira kono yo to hara hettanike gandal ngal duuɓi seeɗaji gandal ngal ko dukugol ko wakkilare joni noon ɓe inne sa okki gandal ngal a fowma ngal okke seeɗa sa okki ngal seeɗa a heɓata hay hunde kangal hay hunde ngal jonnetama idan ɓe hettano ɗen gandal ngal na yo taw hara misal ko ɓeru ko tan perdi on jonnete gandal ngal ɗum ɗon haray moƴƴana en ɓe innayi wo ko sonko mari ko sonko ko heɓori sonko deƴƴere marataɓe o andi nde goɗɗo no jangga o jangga o ewno ka so jangi ha o heɓike so o famki marotako majje mana wolo fuɓɓe ɓe mari misal ɓe innayi mo haddike ɗengal so famki o hoolay ha ko woddo lammin so noɓɓe rafli mana mo haddike ɗengal o famkay tum o hola idan mana gandal ngal ko ɓeru wo ko rewta mandita ko ɓeru wo ko rewta mandita ko ɗum waɗi haray be on tigi hettano gandal ngal no tawa noon ka hettanagol gandal eggugol yaha ka karamo kojo marɗo gandal ngal sarti noon eggugol ngol
ko ya adoro karamokoɓe ɓe hoɗiduɗa ɓen e mum ɓe wuriduɗa ɓen e mum janga e juuɗe maɓɓe si ɗon gasi anani goɗɗo ko ɓurɗo ɓe yaha no ɓeyditoya dan ɗum ɗo kadi no tawa e ko wallitoto wonde eɗa acca ɗo karamokoɓe yaha hara ko honɗum woni sababu mum hiɗa ɗo hiɗa mari ɓeyngu hiɗa mari ɓiɓɓe haajuji musidal e ko nontata e mum ta sa wi a janggay ɗo haajuji ɗi jaɓata hettanoɗa gandal ngal tawale si a eggiɗo a yahi e leydi go'o ɗon ɓay a ala ɗo mo be ƴettante ngandu si tumbodiral musidal waɗi ɓe yiyalima ɓe felatama siko haaju waɗi ɓe yiyalima ma fatunde ɓe felatama ɓey nguure nden inna a ɓay ɓe ala ɗo joni hande ɓe arti o idan mana ko ɗum waɗi si tawi hara ɓey nguure nden no woodi hiɗa faala jangude haray wonde ɓe hettanoɗa egga pottitoɗa ɓey nguure nden seeɗa ha wawa jangude toɓɓere nayaɓire nden ɗo ka neediji no yowodiri e nde toɓɓere ɗo o andi si goɗɗo nokko setejo ko honɗum o himmirta e ñamete e jaram ko fino o wurira ka ko simo ka leydi makko o wiyata wondema be ɓamani siko rewɓe ɗiɗo mo be ɓamira sengo tawa si ɓe ɓanni o wawata wiide o nokkay ndiɗa tum be o nokkaɗa be o nokkaɗa idan so o ñamiɗa seeɗa o ñamiɗa seeɗa seeɗaji ɗiɗi woni kore rendu ka heewi o hande kadi konno hikkoto ɗum ko ɗanagol idan mana rewtagol ngol fanɗiray o ɗum waɗi yahugol ngol no mari nafaji buy no mari nafaji buy ɗi tawata wallitoto ka ne'ugol wonkiki en ɓangine joni inchallah e toɓɓere nde idan ɓe wi needi tammiri ndin si kuruwol gandal ngal joɗɗinama wota jooɗo katumba wota jooɗo katumba o wi ida tahallaqa tullabu halaqat si tawi jangana kuɓɓe waɗi kuruwol fi darsu on fala taqud wastaha wota jooɗo dey tumbo kuruwol ngol lima rawahu tirmidhi sabu ko imamu tirmidhi filli kon wa qala hasanun sahih o wi hadis on ka hadis moƴƴo selluɗo an abi mijlas anna rajulan qa'ada wasata halaqatin faqala hudayfa mal'unun ala lisani muhammadin aw la'ana allahu ala lisani muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man qa'ada wastal halqa o wi wondema abu mijlas o filli wondema ñande go gorko arno jooɗi ka tumbo kuruwol hudayfa o wi no huɗa e ɗengal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma o wi allah huɗi e ɗengal muhammadin sallallahu alayhi wa sallam on jooɗiɗo ka hakkunde kuruwol nden mana nde hiɗa ɗaɓɓa gandal ngal rento jooɗagol ka tumbo kuruwol waɗata idan mana kuruwol ngol ko ni woni e warde si tawi a ari jooɗo ɓaawo idan tumbo on wona mo farra hara tumbo on hunde ala ɗon ko ɗum ɗon hara woni ko ɓuri moƴƴude ko wona e goto jooɗo ka tumbo ɗon o wi leydi nayaɓiri ndin adamu shaba ko angal haarugol yambagi li talibi lilmi an yaksida fi taam an yaqtasida fi taam no hanani ɗaɓɓowo gandal nde o hakkilɗinta nde o fanɗinta ñamete fala yaakul wota o ñaamu hatta yashba ha o haara li anna shaba ko fi haarande nden yuthqilu lbadana teddinay ɓanndu ndu wa yuqallilu lfahma fanɗina faamu ngun wa yufsidu dihna bonna haqqille nde ɗi ellaji ɗo fof sino e hunde haray no haani kawtigi watta yiɗe mayre ka kono wonki noon no yiɗude ñaama haara tentini si tawi ko defa kon hara no waalani wonkiki ko maafema o faala o mana ko ɓuri moƴƴude neɗɗo ko yo accitu ñaamete on hara himo yooɗaamo himo welaamo
mana ko ya accitu ñaamete on hara fewndo ɗon hiɗa toɗɗitade hara fewndo ɗon hiɗa welamo hiɗa faalamo ha joni accitugol ñaamete on fewndo ɗon woni ko ɓuri moƴƴude kon ñaamugol ha mettitamo ma ƴakkita ha tawa ko kara ha ɓennirta a ndara ndi bonayi ɗo nden mana o haɓɓito bonnata mi bonali ɗon tun bonay ka reeduga ma ko bonnata kon ɗuuɗay nane teddina ɓanndu ɗum fanɗina faamu ngun bonna haqqille ɗum faqad rawa tirmidi imam tirmidi o fillike wa qala hadithun hasanun sahih an al-miqdam ibn ma'di yakrib woɓɓe wi'a ma'di karib ya o wona pooɗuɗo ko ma'ad yakrib woni aslu konngol ngol ɓe hawtitingol ngol woni tarkib masji wonti konnguɗi ɗiɗi wonti konngol gootol dan ma'adi karib ko noon o wiyete qala sami'tu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mi nani nelaaɗo allah o yo allah ɓeeɗo yurmede makko e hisna mo hiɓe maaka ma mala adamiyu ɓandinke hebbinaɗo wi'a an mira charran ɓurɗo bonde min botnin e hebbingol reeduɗo mana alamira hebbinteɗo tawa lorrano e mum wako reedu ɗum hebbinte ko hasbul adami yoni ɓandinke lukaymatun caañoy lukma ko sayre lukayma ko caaƴum fanɗingol ko mette tasrire idan caañoy yuqinna sulbahu koyno darna keeki makko ɗi mana ko o ñamirta ko fiyo o dar fa in galabat si won al adamiya nafsuhu si tawi wonki neɗɗanke on foolimo haray fa thuluthun yo ñaamu beru tataɓal reedu ɗum o waɗa ɗum ɗon littaami ñaameteɗo wa thuluthun o waɗan ndeya tataɓal ngala lisharabi jaran ɗam wa thuluthun tammal tataɓal ngal linnafasi wona fi foofaango ngo ngo sendo ɗo ko tawɗo on feere ala seeɗa yonataamo on seeɗa ɗon ko caañoy koye caañoy ɗo si tawi bee ɗuuɗa awa e senndu reedu ɗum fecce tati ndeya feccere wona ñaamete ndeya wona njaram ndeya wona ka foofa so yi goɗɗo ñaami haa simo foofude hara ɓanndu nemminota mana ala hande kadi filasilam ni woni sina ɗum si goɗɗo no foofude hato jina simo towa jola ka o towi o joli o hande ga fermi woni hande kadi ko ɓeru wo ko o pooɗi ɗaɗi ɗin o pooɗindiri hakkunde reedu ndun e ɓernde nden si heɓa ka henndu naata ka joppe sina ɗum place ala ka henndu naata o anndi o ɗo o lorri hoore makko ka idan mana o ɗo e ɗum ɗon dolde ara himo e ɓittede andi ko ɓuri kanude ko fof koko ɓe sifoto ko wondema goɗɗo ñaami ha o wi yoɓe ɓahumo ɓenni kono hiɗo mbahi mana mo sikkude o ɓahaaki tawile mana woɓɓe no yaha ha feƴƴina e muɗum ñaama ha sakkitoro fatago mana tawa heƴata kon ɗum woni ɗum mana ɗiƴi tere gollayɗe ɗen haɗe wata gollude o andi ɓernde nden no toon joɓe ɗen no toon ɗamol ngol no toon mana appareil ji buyno nder ga heɗi hatojini e muttasa ɗi hatojini e bayal kakoy kadi memmino si fof ɗiƴike tawi gollali ko wofatu ko mayde woni han idan ɗo ko masibo ɓurgo jantude gonni adi ngoɗo masibo go ono toon e heɗe sohnun o maaki la yasluhu l ilmu liman yakulu hatta yashba wo gandal ngal gasida e neɗɗo ñamowo ha har mana neɗɗo ñamowo ha har o heɓata ganda no gasa ko ɗo famete ko fi honɗum wanno ka suudu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonayno lewru hara fayande saggina wonde lebbi ɗiɗi hara fayande saggina nelaaɗo ɓe ronkay ko ɓe ñaama la andite sallllahu alayhi wa sallam ka gazwatul khanda ɓay woni jama o weelama abou ayoub ari tawama nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe yetama fi fetere gono ɗon ɓe ronku yo ɗon jaso nelaaɗo seni ƴetti
pigasiwal ngal ɓay ɓe towni Abu Ayyub hayni hayre ɗeppiɗude nde nelaaɗo waɗi wallini ka tege maɓɓe haɓɓide e reedu ɗum fiyo ɓe waw darade hayre sallllahu alayhi wa sallam fiyo ɓe waw darade ko hayre ɓe haɓɓidi e tege maɓɓe o wi la ilaha illallah nelaaɗo Allah on no weela ha no haɓɓi hayre o dogi o hoti ka suudu makko o tawoyi sonna makko o wi nelaaɗo Allah on no weela ha ko hayre ɓe haɓɓi ko honɗum marɗen ɗo ko ñamete o wi ko o hiɗen luttiri ɗo condi farin seeɗa e kumbe ummen kumbireten ɗo honɗum ɗo woni ɗo o wi ko honno gerdeten o wi hessuɓe kum ha min mi moƴƴina farin on ko ɗum fof kamɓe kadi nde ñande tawi ɓe mari ka suudu kono ngu no jasude gaawol huttintina saare nden Madina ɓe nani wondema ayɓe ɓe fof noyo jonnidiri ƴuuɗe armée ɗen fof wotti yo aro yana e maɓɓe wara ɓe lannaɓe nde wootere jonnoɓe ɓe waɗu gaawol jasugol gaawol diidol jooɗol ngol tawata a wawata diwde tawa puccu diwata tawa si goɗɗo ukkike to kadi sina goɗɗo wallirimo ngo sengo ga kay kara hano ƴawirta o andi si tawi ɓe ukkodi tawi ɓe ɓurdi juutude ɓe ɓurdi doole fof ƴawidata exemple artiɓe ƴawde o ɓay daga no woodi ɓen ɗon ɓe famade kono harana fof hubbidi e maɓɓe nde wootere idan ko nde eɓɓore ɗo wonno ko Salmanul Farisi andini ɓe nelaaɗo jaɓi feere nden ɓe jasi ɓe ari noon ha nokku goɗon tawi ɗon ko fete te jasotako ɓe noddi noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗon tuma ɓe ƴettidi pigation ngal ɓay ɓe soppi hayre nden fetti nelaaɗo maaki Allah udditani en Kisra mana heɓe maaki kono no arde e hoore maɓɓe ɓe daɗa ka ɓe daɗata nelaaɗo maakani ɓe fii ko woni arde ɓaawo duuɓi 14 ɓe maaki Allah udditani en Kisra ɗum ko Faris Perse ɗum no tawa ko waɗi ha Chia añi l'islam añi julɓe ɓen fof añi julɓe ɓen fof añi arabu fof ko fii ko ɓen woni ko liɓi doole maɓɓe wodanoɗen hari ndeññande kamɓe wonno doole ɗimme ɗen si feƴƴi Rome donc romain ɓe ɓen e perse ɓe ɓen wonno folotirde doole ɗen ko hakkude ɓeeɗoni ɗo wonno nde tawno ko l'islam woni sabu liɓugol ɗen doole maɓɓe hela ɓe ɗibba ha wonta nduggu ko ngaygu ngu fowni ko ɗum waɗi ɓaawo duuɓi wulure e temen nayi nana goɗɗo dariɗo no yenna Aboubacre yenna Omar huuɗa o laga jan ko mone o woni ha joni iwaali kono ɗum ɗo kadi siko perse jo waɗi haray no nani kono siko arabujo waɗi ɗum ɗo ma pullo ma maninkajo haray no hersinani ko fi kanko gonɗum ɓe waɗimo ay fus idan toɓɓere nden arte Abu Ayyub yahi ka sonna mo o hirsi kanko o taƴiti tewu ngu o saggini ɓeygu makko pii fari on o ƴawi o juuɗi ɓireeli on o acci ɗo woɗɗike ɓenndugo o wii ɓeygu makko wii awa joni noon hiɗa yaade nodda nelaaɗo e gooto pet ma ɗiɗo mana kon woni faandunde maɓɓe nden koyo nelaaɗo nafo ha haara nodda nelaaɗo e gooto ma ɗiɗo pet a nani o wii hi o yahi o hewti waɗo sowdi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo am e gooto ma ɗiɗo hiɗon mari ɗa ñamete seeɗani seede nafoɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ɓanti ɓe maaki ya ahlal handa Abu Ayyub o kori e ñamete o wi la waktu nelaaɗo tawatalan nde mana kono ɓuuɗo fof honto tawatan o dogi o wonti yeeso o yahi hewti tum ɓeygu makko inuma kono a noddali yimɓe ɓe o wi nelaaɗo noddi fof hay goto ɓe accani o wi la ilaha illa konto nelaaɗo tawata en ko beru ɗum ɗo marɗen ɗo nelaaɗo ye nuli goɗɗo yeeso yeetoɓe wota ɓe jippi wuurere nde ɓe saggini nde bireedi on kadi wota ɓe ƴawnumo ka nder fuuru ka ɓe juɗiɗo yo ɓe accu ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hewti ɓe udditi wuurere nden ɓe du'i ɓe maaki yo Allah waɗu barke mum ɓe udditi fuuru on ɓe maaki ɓe du'i ɓe maaki yo Allah waɗu barke mum ɓe maaki adde mirawwal ngal adda nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñeɗiri sooke o maɓɓe ngon boyo ngol tewu on waɗi haa ngal heewi ɓe maaki Bilal ƴenni yo sappo naati ñaami ha haala yalta ɓe waɗay kadi ɓe maaki yo sappo naato wiirano en sappo naato ha Bilal enni mi miiji kon ɗum nelaaɗo defanaɗo on kon ɗum no heɓata ita ɓeɗo fo ari ñaamirini est ce que goɗɗum luttay fi nelaaɗo o kanko o miiji ɗum ɗo tawi mo maafi imo anndi ko sabu nelaaɗo ɗum ɗo defira woni fof ñaami haari ɓe maaki lanndo kon mbo ɓeydata woni fof haari
hooti ka ɓe wonno jasude toon on tuma ɓe maki Bilal an kadi arno Bilal ɓadi ɓe waɗani ɓe nafi ɓe yalti Abu Ayyub o wi ɓay mi naati mi ari mi tawi buyon ko mi defanno kon ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay sintere ɗoytaki ka hattuno ɗon a sikkay hay hunde ñaɗaka beru bireedi ko men juɗuno kon tawi hay gootal a wiya hay gootal mema joni noon ko oɗo mo Allah waɗiri ni barki e mum sabu du'a makko o ñaamete konu ngu fof ñaami haare tawi hay hunde ɗoytaki ɓe seeni e jihad ɓe inni nelaaɗo ndiyam dey lamni ɓe maaki hay hunde lutta ɓe wi hi ɓe addi ɓe ni he heɓere luttukal kal ɓe maaki waɗu ɗo ɓe tuɗi sooke o maɓɓe ngon oya juuri ɗon ɓe maaki adde miranji ɗin junngo tew ko ɓe waɗi kon ka newre ne laaɗo ko ɗon ɓe loowi miranji maɓɓe ɗin haa heewi ɓe yarni daabeji maɓɓe ɗin ɓe yari haa ɓe ɗon ɗito junngo tew ne laaɗo ngon sallllahu alayhi wa sallam idan oɗo si o weelama haa o haɓɓi hayre haray wona fi alaa ko o ñaama ko hollugol en kiiɗo wonki ko ɗum ɗo ne ataki ko ɗum ɗo ne ataki yoki wonu kaki haani ɗo yoki yeɗɗum yoki dolnu ko fii si ɓanndu ndun teddi ko kanji ɗiɗi woni peesidirde wandinoa sikkeeli idan wonki kinno ɗo ɓanndu ndun no ɗo a ñammina e ɓanndu ndun tun wonki kin hayto hannde kadi ko ɗum ɗo mari doole idan si tawi ɓanndu ndun weelama wonki kin peesay koni alhaali on o woniri idan koye en faam wondema so yii Allah farli korka e meɗen no marani en nafa jano mais so wattani yili ka suumaye ka janngugol Qur'an ka dewe wattani yili softede nde yimɓe ɓe mari nden ka suumaye iɓe mari ndi harana suumaye mo ɓe men yo daari ka juulugol ka hoorugol ka moƴƴugol biru on batte konko wona hoorede ɗon fii kala hiɗen anndi boysi huntike honno watta ko haɓɓitagol bir ko nafatono ton ka ittir ɗum kooƴe ka soƴƴaari ka hirande fof o hawti tawi o ñaamande wootere ka fii kala buy ko noon warata ñaama haa tampa ara ka naafugol fayda wona e soƴƴagol tum idan ko seede teddendi ɓanndu ko heɓata kon si neɗɗo on o haala idan nelaaɗo kon ɗum wuuru noon ko tamaro e ndiyam ɓe yehi haa sonnaaɓe maɓɓe ɓen wullitike ɓeydaneede dépense Allah suɓindinno ɓe hakkunde piiji ɗiɗi ƴettugol aduna kamɓe e nelaaɗo ɓe seeɗa ma ɓe suɓo Allah e nelaaɗo on ɓe muñño e hoore on alhaali ɗi kala dépense hari wona e lewru ɓe sagginaali fayande lebbi ɗiɗi ɓe sagginaali fayande Allah yananaali ɓe yo ɓe ñaamu ɓe haa o suɓindinɓe ka ya ayuha nnabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata addunia wa zinataha fataalayna umatti'ikunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu waddara alakhirata fa inna allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran azima mana oɗo masala ko honɗum waɗi si yeññuɗen mo seeɗa ko tawde himo metti gollitirde so a heɓaali mise ko wallitoma a watamo gollito e hille ko ɗo ko himmi ko woni ɗo si a waawi ñaamude seeɗa probléme cellal a taway no himmi probléme tension probléme diabète probléme ji boyi nawnaaje a hisayde fi kala no ɓe yewaɗi ka hakkille men wondema so on tigi ñaamaali moƴƴa o nawnee ka no dasa faami yewtere nde idan yewtereji goono toon koɗi nafete ko koɗi lorrete ko no ɓuri koɗi nafete ko ɗo anndi ɓe sendani en leƴƴi ɗin ɗo pecce tati mi nanata hiɓe wiya wondema woɓɓe goo ko woni ñaamirde ko fiwata mayi woɓɓe ko woni ñaamirde ko fii yo haaru woɓɓe ko woni ñaamirde ko fiwata weele mana ɓen ɗo kañum ala sedde ñaamete ɓe sendirani en noon kono haray ɓurɓe moƴƴude ɓen ko jokkuɓe ɓen ka sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan waɓɓutu men on o ɓattike ƴetten ɗo joni en anndi neediji ɗaɓɓowo gandal on e hoore makko kanko
joni hiɗen arande neediiji ɗi janngowo on haani heɓude ɗin wondude e jannowo mo an o jannowo on ko honno haanuɗon woni o wi goo yambagi li talibi l ilmi an yastahira allaha fi man yahudu l ilma no haanani ɗaɓɓowo ganda yo o juulu o toroyo allah suɓanomo ko hombo o ƴettata gandal ngal e juɗum jannowo on no mari batte jano e hoore janneteɗo ko ɓuri e heewde kon on tigi artay moyeni buy jannuɓe maɓen no mari batte e ma li anna al ilma alshar'i ko fi gandal sharia yankewal ngal huwa alladi yushakkilu aqidatak ko ngal ɗon woni moƴƴinde finde maɗa nde wa sulukak jikkuji maɗi wa yubsiruka bi tariqi lwusuli ila llah ko ngal gandal ɗon woni ko hollete laawol hewtinayngol ma ngol ka allah subhanahu wa taala fa fi sahihi muslimin fi lamaka sahihu muslim an muhammad ibni sirin qal ibnu sirin o maaki inna hada al ilma dinun ngal gandal ɗo ko dina fanduru ndaare amman ta'khuduna dinakum on mo ƴettoto dina mon kan on e juuɗe mum ba ɗiɗi on an yatawada li muallimin ko yo o yankinano karamokojo makko on jannowo mo on faqad rakiba zayd ibnu thabitin zayd ibnu thabit o waɗɗino fa akhadha ibnu abbasin abdullahi ibnu abbas o nangi birikabihi ko wiyete rikabu kaka on tigi tippata ɗon koyngal ngal nde mo waɗɗo puccungu ma ngeloba ma mana ibnu abbas jogitanimo ka o tippata ɗon ha o ƴawi fa qala ɓay oyo jogitike ka o fokkiti ƴawgol ɗon tanaha yabna ammi rasulillah potto yo ɓiɗɗo bappa nelaɗo allah o wanditinaymo woni lasli wondema oɗo ko aalul bayte ka ɓeygure nelaɗo oɗo tawa ka potto yo ɓiɗɗo bappa nelaɗo sallllahu alih w sallam miɗan ko miñan nelaɗo ka ɓiɗɗo bappa ma al abbas fa qala ibnu abbas maaki hakada ko ni umirna min yamirira an nafala bi ulamaina yomin wondir yomin warru wondude e karamakoɓe amen ɓe fa qala zayd on tuma zayd wi arini yadak addi jungo ma ngo hollan jungo ma ngo fa akhrajaha o yaltini ibnu abbas yaltini jungo mum ngo fa qabbalaha zayd lunni jungo ibnu abbas ngo wa qala o wi'i hakada ko wanoni umirna min yamirira an naf'ala bi ahli bayti nabiyina yomi wondir e ɓeygure suudu annabajo amin on sallllahu alayhi wa sallam mana ɗare teddule mo ɓe jonnita haqqe mo haani jonnude bana zayd bun thabit o janni abdoullah ibne abbas ino andi ko oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma kono yo en janngu qur'an on e juuɗe muɗum ka zayd bun thabit no tawano e windaynoɓe o wawi ɓe karamakoɓe qur'an ɓe karamakoɓe qur'an ɓe mana ko oɗo e ibnu mas'ud ibnu abbas no ton ibnu mas'ud e oɗo no tawaka karamakoɓe on ɓe gandal qur'anul karim tilawatan wa tafsiran wa tajwida idan o wii haqqe karamakojo on ko ya teddinmo idan o teddinimo o wi min kadi haqqe moɗon on onon suudu nelaɗo ndum ko ni min yamirirayo mi waɗu mo ɓe totti ko hani wadde ko tati on an yasbira ala jafwati tasduru min cheikhi an yasbira ala jafwatin nde o muññoto kala yoorere kala mettere fii tasduru nde no iwra min cheikhihi ka karamo ko makko aw suui huluqin ma jikku kanuɗo mo ɓe mari wala yasudduhu dhalika an mulazamatihi
hara ɗum ɗon sakkakimo duumodagol e karamo ko makko o ƴetta gandal ngal e juuɗe maɓɓe wa yabda'u huwa inda jafwati cheikh bil i'tidar kanko si woni ɓeya ñaaɗi ma ɓe sonki ma ɓe tikki kanko o yabda'u o fuɗɗo bil i'tidari gantinagol o ɗaɓɓana ɓe ganto o ɗaɓɓa ganto fa inna dhalika abqa li mawaddati cheikhi ko ɗum ɗon luttinta giggol karamo ko makko ngol e makko wa anfa'u ko ɗum ɗon ɓurata nafude li talibi wonande wonɗo ɗaɓɓude gandal ngal nayi on an yajlisa bayna yaday l muallimi jilsatal adabi nde o jooɗoto yeeso karamo ko makko jonde needi wa yusriya ilayhi o heɗomo wa an yuhsina khitaba o moƴƴina yewtere nde o yewtatamo nde khitabahu ma wa alla yasbiqa ila sharhi mas'alatin aw jawabin wala yaqta'a ala almuallimi kalama go'o la yasbiqu ila sharh wota kanko o ado sharhude karamo ko makko ko sharhete aw jawabin wota o ado jabade ko landa wala yaqta'u ala almuallimi kalama wota o taƴu yewtere karamo ko makko nde mana hara ɓe fuɗɗi yewtude tumenna kono no wiɗen fi hunde kaari hara yewtere nde ɓe fuɗɗide nde lannaali nden wota o taƴu yewtere karamo ko makko nden wa yatakhallaqa o jikkinora bi mahasine l akhlaq jikkuji moƴƴi bayna yadayhi yeeso karamo ko makko joyi on alla yumariya cheikha wota o wenjidu e karakommo ko makko wota o yeddodira e maɓɓe ففي الصحيحين جوليك صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الله جاي أبو هريرة عن النبي جاي الله صلى الله عليه وسلم قال بماكي دعوني ترتيلا ما تركتكم فأنما النبي ترتيو إنما هلك من كان قبلكم وهل كبن أدنو بهم بسؤالهم ولن مقبلون لديهم واختلافهم على أنبيائهم لوط للقل مقبل أن باب مقبل فإذا نهيتكم عن شيء سمي هدي أمبوطو فاجتنبوه رنتدون دو وقتدون وإذا أمرتكم سمي يمري بأمر يمرار فأتوا منه ودهد ما استطعتم برون واويركم إذا معنى أودو هندو يوتري وعندي دو كنلا دو نجند دو صحابة إذا نيدي دي بماكي دو دي كون ديغال إماك دي كون نيدي ون ديغال طالباجو e karamo ko muɗum joni daroɗe waɗo ɓay o ɓurɗo on ko woɗɗike wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallam eɗe yewtuno ko feƴƴi ɓe yalandino fi ka julde e juuloɓe ɓen ɓe yahi feƴƴe jowi wiide juulowo mo tawata o haajaka e timmingol sartiji ɗin mana laaɓal ngal haaju makko ala so aryaade ka hurgo o wattata yili wata coñci makko ɗin wondu e soɓe wata bawle ɗen hawru e makko woni ka leydi ka o mana ka hurgo ɗe woni ko iwrata kon e makko o andi ɗon masalaji ɗiɗi no ɗon wonde no tawara ko soɓe dewɗo on ka leydi bawle bide dewɗe ɗen ka leydi hewtatamo coñci ɗin ma kanko e hoore makko oron kawawde laɓɓintinade no haniri no o andi ko payku ma ko suka haray yaltugol makko ngol no mari doole mana bugoto ndiyam wonɗan ɗan ka mathana ɗe ɗan fof ka uppotode fof yalta kono no on tigi townirta noon duuɓi ma ko yoga e sukaɓe jarrigora e fijirgol hoore muɗum mana fi sabu ko ɓe yiyata film uji ma ko nantata e muɗum taw ko harmi no anda no harmi kono no mari lorra ko o wona e sabu janɗugol prostate on ɗum wona sabu ko haɗata bawle ɗen ɗe feƴƴa ɗe fof
idan ɗuyta pression mo bawle ɗen hani heɓude o mana laawol ngol ngol soko joni noon so tawi on tigi ari o bawli o wattanali yili ko sanga o immi ko lutti ko yalta ndehi mo immo ɓay hara be rendum waɗa pression waɗa ñoƴƴande ko rendum ñoƴƴodirta kon fii yo heɓu doole no immora ko on tuma noon ɗen bawle ɗon ɗe yalta ɗe hawra e coñci ɗin hara ɗon kanko mo konti o gaynino o laɓɓinike ɗe yalta oron ka wattande ile ɗum ɗo o yaha o juuliroya noon idan ɗum ɗo ko probléme ma wonde darotoɓe ɓen bawla tawa mana sawru ndun so yaltini ndu tawa waɗa dorosim ko no mari poore hara no ɓiƴi ɗaɗi teral ngal idan bawle ɗen ɗe wata yaltude hiɗe ɓiƴa idan bir ko mari pression kon yalta ko mari doole ko yalta ko lutti ko luttita so wattitoyi sawru ndun nder ton poore on ko haɓɓuno kon iwi beru fokkitunoɗe yaltude ɗe heɓali ka rewaɗen saabu hiɗe haɓɓi ɗe yalta idan ɗon kadi coñci ɗin hawra e bawle idan ɗo ko probléme je on molana ɗo hiɗon andi no ari ka hadis wondema ɗiɗo ɓe nelaɗo tawno kabruji ɗiɗi ɓe maki hiɓe lettede ɓe lettiraka ko metti accude oya on o laɓɓintittako ka bawle oya on hari o yahay o waɗɗindira hakkude yimɓe ɓen idan comme ɗiɗo ɗiɗi woni sabu ɓe lettede idan mana si tawi neɗɗo o wattali yili e laaɓal makko ngal wona e sabu o lettede ɗon ko probléme ɗimmo woɓɓe wii yastatir mana haade o suuɗotako simo bawlude mana wirtagol ngol angal hersa kan no tawa e masibo jano mo tawata wona e sabu yon tigui lette ka kabru ma idan ɓe ɓe wattata yili e ngal laaɓal ɗo wattata yili e bornateri ndi mana si tawi woni awra no suuɗi ma suuɗaki o wattata yili simo fewti qibla ma o fewta qibla mana sartiji sellugol julde nde o haajaka e muɗum oɗo so ari o juuli ko lette o mari ton wona baraji mana siko ni neɗɗo on waɗi so o juuli o mara baraji ɗimmo ko timminowo ɗiɗo fof kono so ari o habbiri jande o yawnay wonde ha tawa ko o woni wowlude kon fayda a andata siko qur'an o woni wowlude ma si won waɗugol makko ruku e ɓantagol a sendinirtande o waɗi ruku e nde o ɓanti ma nde o sujji ma nde o ɓanti idan mana farillaji ɗin ala timmude oɗo kadi o mara baraji ko lettete neɗo andino toon ko wiyete timmingol farillaji ɗin huɓidare nden deƴere nden ka nder julde kala ko wiyete kon farilla ɗiɗo si ɗi timmani on tigui wiyetake juuli tammo on ko tawowo si o habbiri ɓayhimo andi laaɓal ngal be to ngal tawa e so julde nden sella o timmina sartiji ɗin fof o timmina so ari ka farillaji ila ka o habbiri si o fuɗɗike janngude o annike wiigol o ƴette qul huwallah wonki ki wi he e pahiɗa wuddi ƴettu inna anzalnahu ngol ɗo no ɓuri ngol ɗo juutude an kadi juutinde julde ma seeɗa ko anditu ko fii hoore ma o ƴetta inna anzalna so turi ko wi allahu akbar subhana rabbiyal adim o fokkiti ɓantagol nde inna arum ku timminde laabi tati an kadi timmin laabi tati si ɓantoɗa wonde hara o fokkiti ɓantagol o rutto o timmina idan mana kanko e ɓernde nden ila ka ɓe habbiri ɓe ŋermidirde ha ɓe gayni nde fokkita nde yaha o wippita nde o artira nde yara to o wippita o artira mana kanko e mayre ko e piiro ɓe woni ha ɓe salmina o faalaka yo nde yaltuka julde hinde fokkiti toon oɗon ko yaafetede kono ha joni mana en hewtali taw ka yoɓeteɗo on idan tammo on yoɓeteɗo on ko tawowo si o habbiri o wowti julde nden e hoore yankinade ila ka o ari o dari mo andi ko yeeso Allah woni ko o dari ɓernde makko nden ila ka o habbiri nde yejjiti ko wiyete aduna nde yejjiti ko wiyete aduna hande kadi nde wiyay woni jiyaɗo on a hewti ka fowtotoɗa ɗo fowtono idan so o jangi o juutina moƴƴa ko fiino welamo ɓernde nden no deeƴi wonkiki no welti so waɗi ruku o andita ko yeeso Allah woni ko woni wolude kon Allah no jaabade way noon ka sujuudu o gerda noon julde makko nden hande timma
oɗo ko o yoɓete tammo on ko tawowo si o habbiri o yejjiti aduna o no wayi wasi o eggi o hotiri kala ha ko ɓuri hewde e sifa ɓeeɗo almami ɓe hay wiɗa falji tan ɓe nanata ko fi hakkille ɗen ala ɗo ɓe to ko yewtete ma wiye wonde ɗum ɗo waɗi ka julde ma ɗum ɗo waɗi so salmini a wooli o inna ko honɗum waɗi ko fi on ɗum no wayi wasi ala ɗo ilaka o habbiri idan ko oɗo no tawa e teddinoyteɓe ɓen ka Allah subhanahu wa taala waɗane gambunal immorde e annora idan ɗo noon wonki kin ko neƴeteki siki hewtan idan ɗiɗo aramɓe ɓen iɓe heewi ɗiɗo sakkitoro ɓen no famɗi ko tumbo ɓen ɓuri ɗuuɗude seeɗa wonande wattoɓe yiɗi ɓen kono wonde fayde so daari nokkeli go on taway ko ɓe ka allahu akbar allahu akbar assalamu aleykum fayde ko ɗum ɗo ɓuri jaalade tentini siko on tigi woni juulande hoore mum ko ɗum waɗi wi'ugol goɗɗo himo fokkiti yomi juulu heeña mi yaha ko ella ma himo faala yaadude e woɓɓe ɓen ɗon kañum juuli ene habbela mi juula heeña mahi tottata julde nden haqqe mayi jonno welsidare no emum moƴƴa kono welsidare ɓurde mawnude nden ko e sonnaɓe ɓen ɓuri ɗum kañum e sukaaɓe ɓen si on wattani yiili si suka on woni welsidiɗo ha o jamɗi ko on tawoyta mawɗo welsidiɗo kadi kañum so habbiri o yahi wonde pay koye koye ɓaawo sakkodira e mawɓe goo ana so o habbiri ko wi kese o o waɗa ni mana o yejji taw juula ɓe ko wi kese o o yeƴƴito o daara o artira mana haqqille ɗe wuuti ɗum ɗon ha feƴƴiti ila law ko noon o wowni mana ɗum ɗon no mari batte jano aray ko wattugol yiɗi nde julde ɗo si nde moƴƴi ko lutti ko fof moƴƴi si nde ɗo bonni hay hunde darata idan ɓe juuloɓe hara ko chemise waɗi ko ɓe watta yili chemise e pantalon mi wiyalino har kono watta yili hara so a turike ko haani suuɗade koye yaltitade si yaltiti tun julde nden nde bonni joni noon ɗon na darde wotere wiyete bonni hay siko nde wotere yaltiti so kashful awra si waɗi hay siko nde wotere nden ɗon nde fof nde bonni ay hunde darata na wigol nde ɗon darde boni darde hikkide ɗon nde a wawata wattude ko siko farilla accuɗa nden darde ɗon nde bona siko farillaji goo no toon watta wonde goo habbirango harminigo ngol gonɗon siko bonirima julde nden fof bone salminango julde nden nde fof nde bone e tawi e sakkitoro on so bonirima julde nden nde fof nde bone no toon farillaji ɗi tawata siɗi boni tuma nina deƴere nden ka nder julde si nde boni julde nden nde fof nde bone kono siko ruku ko e nden darde ɗon ɗum siko sujuudu ko e nden darde ɗon ɗum idan a wawa e wattude kono ɗiɗa si bonirima a wata wattude kadi ko ɓuri hulɓinade kon wonde a duroto ko wonɗo ɓa won andata yurtike an andata andi ko siɗa andude inna a heɓɓitoto kono a andata ko ɗum waɗi hara e julde nden ɗo hani heɓude teni kono Allah wiyen ya bani adama hudu zinatakum inde kulli masjid heɓa julde nden teni siɗa yaade ka julurde waɗu dolokki yettiɗo mo tawata ella hunde ala to wona ko photo wona ko winda ko tata sohline goɗɗo goo yaha harar kadi na dolokkaji goo andi a waɗa e ruko tun sonka ɓanɗo tun sonka kadi ko ɓuri hewde koye luttuɓen ko ɗum ɗo hilnoto haray ko ɗum ɗon marno komi anditinta e toɓɓere nde ɓay hari landangal arno joni siɗa faala hen gonta e gol ɓe landan aranangal inchallah na aɓe maake ɗiɗi na eno mi juuɗe tati o mokkay ɗon gotal na towde hita mon seeɗa gorko anndi sonna ko yimɓe so tawi ara yimɓe makko en tan ko sallidi gona gona so honno ɗurata ɗon o yaha sonnaɓe wawa timminde yimɓe makko imamum gono jungo e sonnaɓe ɓa na yimɓe makko ne so salligi ari gona gona ma o yiɗi ko ƴoƴƴititama kam yimɓe na sonnaɓe mbawa honɗo wata timminde yimɓe makko ɓe kan no worɓe ɓen tin mana ɓe landi si tawi woni gorko no jullude sonnaɓe woni julde makko nden heeɓi ko taƴi julde makko nden o anditi o salligaki ma salligi bonirima ma o tuƴƴi ma kala ko wonta sabu o taƴi julde nde
o yahi ko honno sonnaɓe yoɓitirta julde maɓɓe nen ɓaawo kono ɓe timminirta julde maɓɓe nen no worɓe ɓen timminirta noon mo ɓe timminana hoore mum ko woni kanko ɗon o pooɗata goɗɗe maɓɓe o lontini koyo yahu tum ɗi amma si ko worɓe ɓen on tigi pooɗay so o pooɗali kanko kamɓe worɓe ɓen ɓe wawi ardinde gooto o yaha yeeso mama ɓe lamnintinano hoore mum ko on tuma ta gorko jaɓɓu tawde hara kanko ko sonnaɓe tuma walmoto par ce que ɗum firi wondema hara naka juulirde woni juulirde julde jaɓɓu o taw jaɓɓu ɗum na si o heeli dewgal makko wonɗo ka dewgal makko ko honɗum wonta sabu natugol makko e edda ko si moodi makko accitima si tawi noon moodi makko salikamo accitude hara himo lorri no sella ka o tawa sababuji ɗi no yoni ko o torto hoore makko no sella ka o torto hoore makko si moodi makko salike himo wawi jonnitude son gorko on teŋe ngen o hetta hoore makko so jonniti teŋe ngen o hetti hoore makko ɗon kadi o naata e edda kono on edda ɗon no raɓɓiɗi ɓuuri edda arano si tawi ko gorko on jaɓi accitude ko si debbo on ko wonɗo fiilade o andi taho si tawi gorko accitay ɓeygu muɗum sellata yo accitumo himo fiili sellata yo accitumo ɓaawo o laaɓude hara ɓe hawti balɗe mana si tawi o bonnima ko tata beeseeɗo ko ya habbo ha o fiilo si o laaɓi aɗi o yiidude wiya accitima edan so o fiilike ɗon o laaɓi o fiilike ɗimmum o laaɓi o fiilike tammum ka o laaɓi o yalti hedde e dawlan ni si tawi na wonɗo fiilade sabu fanɗugol ma sabu nawyugol o lebbi tati joni noon si tawi hara ko sonnajo on kañum jonniti teŋe ngen fiyo hettu hoore mum so o fiilike nde wotere o laaɓi o yalti e edda fay mo wawa jomɓen ko fi ɗon ko hakke makko o jonniti fe hettu hoore makko haɗa l'islam on ton gatamo hande kadi fi on ɗon gorko ɓaawo gorko on jaɓɓitude teŋe ko o jonnunomo joni toɓɓere tammere nde ko si tawi gorko on saliki o accitali oya jonnitimo teŋe ngen o jaɓali o wullitoyo kanko sonnajo on ko saria on inna gorko yo accitu ɓe forsimo o jaɓali ka raɓɓinɗingol o jaɓali accitude kamɓe ɓe wawi accitande o ɓen nawa men accitanima ɓeygu makko si tawi noon ko saria on accitani goɗɗo ɓeygu makko o eddinoto kono o watamo artude ɗon si a yahi o yi a jeeji sonnajo o ha on fottani si tawi o hootay kama be dewgal hesa be teŋe hese ko fi a sabtini ha tawi ko saria on accitanma donc a wata artirande hoorema saria on le artirantama donc ɗon haray ko ankali hoore maɗa haray te ay on ɗo yirtitota kama ko ya yahu naɓa haɓɓere goro toroɗa o manade haɓɓere goro nden ɗum ko adama a ko ya yahu toroɗa ɓe okke si o wawa wottude ɓeygu maɗa landal sakkitoral ngal na ɓe lamdi si tawi julnuɗoma on ko pantalon e chemise o waɗi ruku tum keyki ɗi yaltiti taƴu julde nden yaha on juulon feere par ce que onno julde makko boni te on jokkima o fof julde ma boni on julde ma boni tan ida suti boni tan ko salaɗo ko woni tan si wayi noon haray taƴe julde e almami ɗaɓɓo e dolokke nani a wolay tu ɗaɓɓo e dolokke wana ko duwa suuɗede kon ka julde feeñi fiyo andu si tawi o jaɓi o ɗaɓɓo e so jaɓali o continue ɗon kanko tum onon ɗaɓɓon almamijo gasowo wonde on o almo on ɗum ɗo noon hara kaka si tawi ko imamu rati ko yo Allah donde ɗo imamu rati ko wonde ko salli sallam ala nabiyina Muhammad sallam akhir soal lande ɓe maki waɗɗiɓe na ɓe maaki sino sella salliga gol ka douche interne aldahira annahu la haraj ella ala e salliga gol nder ɗon ko fi ko ɗon waɗa ko ɗon konti waɗa fi lootagol e takkitagol kadi douche interne ji go o arayno danka no laaɓi surtout ɗon siko po ji almuhimno si tawi ko anduɓe fi mum waɗi haray taway ukkotako
ko no saltigade mum wallahu a'lam wasallam o bisimillahi wonata ko nder toon bisimillahi mo wowluɗa o fewdo natata fi kala golle ko gollata nder toon ko fof natori ɗum du'a o kadi sa waɗaymo ko si a yalti shukran jazakumullah khair aɗa gollemo ɗi kaw ko en tokkere subhanahu wa taala yalla waɗanɓe ɓe golle ɗo ko mandakke maɓɓe moƴƴi men yawmal qiyama en to Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi Allah subhanahu wa ta'ala faamini yo Allah to sen gandal enen kadi ɓen ko jannguɗen ko ha wawa yottinde ara ɗum ɗo ɓe nganndi dina yimɓe ɓen fi dartoji ɗin haray tafsir on kadi ɓe nganndi darso on fuɗɗama haray koye asawe on bindi e samedi si subaka on salminama ka juulete ɗo kañumma e dimanche on hannde si subaka on salminama si fotten ɗo kikiɗe ɓinde deftere ɗo ala jamono tora wakkila ko yande assalamu aleykum